re tlo etsa dipalo. Re fuwe 156 eo ho thweng re arole ka 13. Ka mantswe a mang re tlo etsa division ka Sesotho. Mme ka Sesotho lentswe la teng ke ho Arola. Arola. Re tlo sebedisa long division e bitswang bus method. Jwale bus method e tsamaya ka tsela e tjena, kapa ke re bus method e na le methati e mene. Mothati wa pele ke o no bitswang ho arola. Arola. To atisa. Arola se itse ke divide. Okay, so these are the steps. Steps in the long method. Okay. Atisa, multiply, closer, closer, subtract, subtract. Okay, subtract. Yabune. Theola. Bring down. Bring down. So throughout this process, we are going to follow these 4 steps. That is what they are. It's iterative. You iterate, continue to go through these steps until you finish. Ka mantswe a mang o tsamaya ka methati ena ho fihlela o qetile mosebetsi wa hao wa ho arola palo eo o e fuweng ka eo o e fuweng. Jwale ha o batla penyana e e fuwe 156 what divide ka 13. Ke nolofatsa ke re re fuwe bana ba 156 ho thwe re shebe hore na ha re na le matitjhere a 13 na titjhere ka nngwe e tla ruta bana ba bakae. Aye, ya hlakahele jwalo. So what else about now? How many per class? I guess. How many children per class? How many pupils per class? So let's say it's a long method. Maybe 13 more.
e be re tla beya 156 ya rona mo. Jwale ntha ya bohlokwa ke hore ha o fuwe palo e le tjena, o qala ka hlakoreng le wa sheba hore na palo e o ka kgona hore o e arole dikotwana tse ka. Ha o sheba hore e ka tlase ho ena eno ha e kgonahale, so ha re etse letho ka mantswe ma ka nna ga sia noto mona kapa ga sia go jwalo o sa ethetse. Ebe re ha re na le 15 teng, na 13 e ka ya ka 15, leshome le metso e meraro le ka tlase ho leshome le metso e mehlano. Ka kgona re ka kgona hore re fumane bana ba leshome le metso e meraro ho bana ba leshome le metso e mehlano. Ka hona re tla re ha nngwe ha ba o hopola katiso ya leshome le metso e meraro ena ha e thathamong la dipalo tsa teng, empa ena e ha nngwe ka mo. Ka mantswe a mang re tla re 13 e ha nngwe ka 15. 13 leshome le metso e meraro le leng ka hara leshome le metso e mehlano. Ke step 1 mo re itseng divide, multiply, subtract, then bring down. So step 1, step 2, step 3, step 4. Step 1 ke eng? Re divide 13, re divide ka 15, re divide ka 13 ya hangwe ka ga yona. Ebe re ya nthating o bobedi. Step 2, which is multiply 1 ka 13 e ba 13. Okay, e ba 13. Jwale nthati wa boraro re a tlosa. Re tlosa 13 go 15. 13 take away 15 e ba 2. Aya 13 take away 15 e ba 2. Nthati wa bone re theola ena re tlo etsa palo e ntjha e leng hore se ba 26. E ba 26. Bale ra botsa hape re boela mothating wa pele hape re ha re arola 26 ka leshome le metso e meraro, re fumana re a tseba hore ha o atisa leshome le metso e meraro ka 2 pedi e o fa 26. E le hore re a tseba hore ena e le thathamong la dipalo tseo 13 yang ka ho tsona e sa siye letho. E leng hore he re tla re 13 ya ka mona habedi, mme habedi eo 2 eo re tla fihla re e beha hodima 6 ye. Hobane ke palo eo re e entseng ha re theola 6 ena mona e tlisa ena e bapile le ena. Bohlokwa ba teng ke bona ka hore 6 ena e sebedisitswe ho etsa 26. Mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Mashome a mararo leshome le metso e meraro le ya habedi ka mashomeng a mabedi a metso e tsheletseng. Mme re nka mothati wa bobedi e leng ho atisa. Re atisa re re 13 multiplied by 2. 2, 6, 2 multiplied by that is 2. So 26. Ka tseba ha o atisa leshome le metso e meraro habedi le o fa bokao. Ke ka hona re reng palo ya rona ke. Okay, jwale ebe re mothating wa boraro e leng ho tlosa. Re mashome a mabedi a metso e tsheletseng, ha o tlosa mashome a mabedi a metso e tsheletseng o fumana ha ho letho.